Post njegov bio je strašan. Danima nije kušao ništa. Telo moje, govorio on sebi, ti koje si uživalo u raznim jelima, pićima, ajde, kaj se ispoštuj sebe. A molitve njegove, danonoćni jauk i vapaj ka Gospodu. Neprekidne molitve u crkvi, u keliji, na radu, svuda se kretao. Mojsije po upuću svoga duhovnika neprekidno tvorio molitvu u sebi, u umu svom. To je glavni monaški posao u svijetu. Gdje god krenuo monah se neprekidno moli Bogu. Tajno vrši molitve umne. Tako prođe 6 godina. Mojsije postane sjajan podvižnik Božji. Uspevao je u duhovnom životu, pobjeđivaju u sebi strasti, ali ni đavo nije dremao. Čekao je on trenutak da se ponovo okomi na svoga učenika i na svoga sledbenika Harandlašu, Mojsija. I zapali đavo u njegovom telu strašnu pogodu. Bludne želje počne da raspinju podvižnika Mojsija. On se borio do krvavog znoja. Danju i noću, postio, molio se, ispovedao svom duhovniku, tražio molitve bratije, svi su se molili za njega, ali strast kao požar plamti u njemu. Jednoga dana on reši da napusti manastir i krenu iz manastira. Odmakao od manastira oko 3 kilometra. U jedan put predan stade Svetao Mladić, anđeo njegov, kažete, kuda ćeš, Mojsiju, ide ga anđeo. Idem u svet, odgovorio on. Ne mogu više da izdržim požar mohote u sebi. Ne. I ne treba da izdržim sve, rečeno anđeo. Kako? Ja više ne mogu da se borim, odgovori Mojsije. Pogledaj na zapad, rečemo anđeo. Podiže oči pogleda. Šta vidiš, upita ga anđeo? Vidim nebo prekriveno demonima, crnim demonima. Vidiš šta, reče anđeo? Sve to ide protiv tebe, ide na tebe. Kako da se ja odvržim pred njima? A sada, recimo, anđeo, kreni se na isto. On se okreće, šta vidiš sada? Vidim nebo i nebesa prekrinjena anđelima Božijim. Bezbroj, mnogo veći broj anđela. Vidiš, reče anđeo, to ide tebi u pomoć. Sve ide u tebi u pomoć. Znači, reče anđeo, ti treba da se boriš. I da veruješ u pobedu, da ti Bog dati pobedu pomoć svetih anđela. Bog čini zato da bi ti po svojoj slobodnoj volji zaradio sebi velike nebeske vence, sjajne, najskupocjenije nebeske vence. Što više muka na zemlji pretrpiš radi svoje duše, radi večnoga života, radi carstva nebeskog, to veći venci čekaju k onome svijetu. To reče anđeo svetome Mojsiju. Mojsije se okrenu ka manastiru i vrati u manastir. I od tada on se borio godinama i godinama, pobedio strast, pohvate u sebi, očistio dušu svoju, srce svoje, telo svoje, savladao sve demonske njihova iskušenja. Kako? Uz pomoć svetih anđela, sigurno na čelu kojih je bio sveti asidat Mihajl. To nam je Gospod otkrio u životu ovog velikog svetelja za pouku svima nama. Kad god si u teškoćama, brate, kad god si u iskušenjima, u velikim mukama životnim, sjeti toga. Đavo ne začne napadne na tebe sa svih strana, ali nebeska vojska čeka, sveti asidat Mihajl, da je ti zavapiš njima, da ih pozoveš u pomoć. I
duhovne, biramo ljudskim bićima. Da, mi hrišćani u ovome svetu, mi smo od krštenja upisani u vojsku svetog arhistratija Mihajla. Mi smo nebeski vojnici od krštenja. I onda, kroz ceo život, mi vojujemo, mi vojnikujemo, mi ratujemo u toj svetoj vojsci protiv svakog zla, protiv svakog greha, protiv svakog demona u ovome svetu. Ratujemo i ne bojimo se poraza. Nema poraza za nas, samo pobjeda za pobjedom, jer je ispred nas sveti arhistratij Mihajl, a oko nas bezbrojne nebeske sile i vojske. Eto koga mi danas slavimo. Eto našeg pomoćnika, eto pobednika, Satane koji je Satanu bacio s neba kao munju, veli spasi nas u evanđelju. Tako će i Satan ako tebe napadam, brate i sestro, sveti arhistratij Mihajl spasi kao munju, izbasti svoje duše i osigurati tebi život večni u onome svetu, a u ovome svetu radost što si Hristov, radost što si u vojsci svetog arhistratija Mihajla, što si njegov vojnik. Gle, danas sveti arhistratij vrši smotru nad svojom zemaljskom vojskom, vrši smotru nad nama hrišćanima. Kakav si vojnik? Jesi li se naoružao sve oružje Božje? Imaš u sebi anđelsku veru, anđelsku ljubav, anđelsku molitvu, anđelsku dobrotu, anđelski život. Sve to on gleda. Pazi, da se ne pokazeš mrtvi, ali loš vojnik u vojsci svetog arhistratija. Uvek naoružavaj sebe tim sve oružjem Božjim. Uvek imaj na umu da si ti vojnik nebeskog vrhovnog vojskovođe arhistratija Mihajla. Za njim i sa njim samo pobjeda za pobjedom ide. Tako i za tobom, brate hrišćane. Tako i za nama svima hrišćanima. Ne bojimo se. Gospode naš jači od svih demona i upatruje u ovome zemaljskom svetu. Jači njegov prvi vojnik, prvi arhistratij, prvi vojskovođa nebeski Mihajlo, sa bezbrojnim silama nebeskim, od svih zala ovoga sveta i svih svetova, od svih grehova, od svih smrti, jači su oni svi i mi sa njima.